Sobre cada concierto tenemos un vídeo profesional do disco, non? Semana pasada fixeche unha... Quería saludar a los César y a toda su familia y que lo estamos tratando a todos muy bien, ¿eh? Espero que esto no lo pongan en el YouTube. Pa' YouTube. Pa' Dentro de YouTube. unha semaniña hai o test. Rock and roll como Cixian Company. Somos rapaces da aldea, como a quen di non somos ninguén. Pensamos que as raíces das costas sabémolo ben, que non é como a quen que vai máis alén, que tanto che nos ten os atrancos contra este tren. Un pobo viaxeiro con espírito de vagabundo, con orgullo e farto de fincarse mudo. A tribu non morreu e berra dentro un val profundo. Somos fillos portadores da lingua do fin do mundo. Galego de verdad, non de postureo. Outros fans de fotos ainda non o creo. Queremos calar, silenciando este falar. Nin grandes escenario, nin rastro no xornal. Discurso de político ben aprendido. Algunos saben lerlo e menos escribilo. Eu son galego de Vallenal, este é a miña terra, para ben e para mal. Ata que escampe César. Eu penso que hai que pedir un aplauso para todos os que estamos aquí demostrando que non queremos a incineradora, aguantando este frío e disfrutando da festa. Nunca máis, tío.